Pozdrav ekipa, evo još jedan video, ovaj put ćemo otvoriti kutiju, to jest paket u kojem su neki stripovi koje sam naručio iz Splita, iz strip knjižare Columbo i dobio sam ovaj paket kao da sam naručio Xbox ili PlayStation, tolika je kutija, ali svaka čast, čovjek je to dobro zamotao. U dobroj kutiji nema puno stripova, ali je zamotano, svaka čast na zamotanom. I sad ćemo, naravno adresu sam skinio da bi se adresa ne vidi, a sad ćemo mi polako otvoriti kutiju. Tako da ćemo vidjeti šta se nudi. Naručio sam malo Marvela, malo Lunar Magnus stripa od Golconde, pa ćemo vidjeti kako ćemo ovo se zove zamatanje. Ovo se stvarno zove zamatanje stripova. A ne neki stripovi gdje sam prije naručio preko Amazona, stavu ga u omotnicu i pošalju i onda imaš sreću ako nije šta oštećeno, uvrnuto ili tako nešto. Ali ja sam imao sreću i kad sam do Amazona naručivao, ali stvarno mi je bilo žao gledati takve pošiljke. Čovjek je to umotao, pogledajte, svaka čast, ovo da je baciti s aviona ne bi se razvalilo. Bome ovo se moglo staviti sa zajedno u frižideru sa Indiana Jonesom dok je atomska rukla, ne bi ništa bilo u paketu. Nakon što smo tamo iz Ajkoragu, to ćemo sve očistiti. Prvo što smo naručili je svjetski, ovo je lipo upakirano u kesicu, svaka čast, valjda ovo čovjek iz strip knjižare isto stavio u kesicu, svaka čast. Naručili smo i svjetski rat Hulk od Marvela koji su izdali crtani romani Show. Jedina mi je zamjerka stripu što nije izdan prvo Planet Hulk, pa onda svjetski rat Hulk, ne znam na što su to napravili. I sad hoćemo li mi koji kupujemo hrvatska izdanja čekati da oni izbace Planetu Hulk ili će uopće izbacivati. Znamo da je to zahtjevno, ali trebalo se ići na Planetu, ne znam što se nije izašlo na Planetu, jer ja mislim Darkwood je izbacio jedno i drugo po redu, tako da sad ja se nadam da će uskoro oni izbaciti Planetu Hulk, pa onda neću kupovati još, gledat ću, vidjet ću će se uspjeti šta tu srediti da ne kupujem, ali bome ovo je lipo okvireno, lipo ukoričeno, tako da ovdje neće biti problema. Crtani romani Show rade dobre stvari kad izdaju svoje izdanja, tako da ćemo vidjeti kad pročitamo šta je i kako je. Ali nadam se da će oni izbaciti Planetu Hulk, jer ako ne izbace za duže vrijeme, ja se odlučujem na Darkwood i kupujem ili baš Darkwood izdanje, ili ću kupiti, možda čak ću prije kupiti i englesko izdanje, tako da, jer ću kupovati još nešto, pa ću uz njega kupiti i englesko izdanje Planete Hulk. Ovo normalno, ovo dobro izgleda, ovo je jedna od najboljih priča o Hulku, tako da tu neće ništa omaniti. Sad ćemo
kad odradimo subotu, nedjelju, treću smjenu, najvjerojatnije tamo utorak, ovaj strip pročitati. Ovo je jako lijepo i tako da imamo sada, napokon imamo svjetski rat Hulk. Sljedeća je želja Planet Hulk. Tako, znam što se događa i u Planetu Hulku, znam što se događa i ovdje, ali nisam nikad čitao, tako da ćemo to pročitati. Možda i napravim recenziju, vidjet ćemo koliko ću biti sa vremenom, malo sam s vremenom zafrkano, ali pokušat ću možda čak i napraviti recenziju ovoga stripa, jer ovo mi je jedan od najdražih, najvećih u stvari želja što sam za nabavku bilo, i sad smo nabavili svjetski rat Hulk i svaka čast Crtani romani show ekipi što su izbacili ovaj strip i sad ga imamo u tvrdo koričenom izdanju. Znam da je englesko izdanje meko koričeno, većinom se kupuje, a ne znam sad ima tvrdo, vrlo vjerojatno ima i tvrdo koričeno izdanje, ali ono je skoro 60% skuplje. Dobro, to je bilo to, Hulk. Nabavili smo Hulka, izdanje Glanc novo, nema se tu šta govoriti, neću ni spominjati da ima neki problem sa stripom. Sljedeće što sam uzeo je ovaj, čekaj da mi to pažljivo odlijepimo, pomožemo čak i vratiti kesicu. Čovjek je to lipo zalipio. Tako. Da vidimo, da izbacimo iz kese. Čekaj da ga otvorimo, da ga ne oštetimo dok otvaramo ovako. O majke ti mile. Čekaj. Evo ga na. Jeben ti miša. Nabavili smo tako napokon i nabavili smo i velikog Blacka. Čekaj da otvorimo i ovoga onda kad smo već počeli otvarati. Ti sad narodnjake. A jeben ti. Evo ga, tako. Nabavili smo isto kod mene dugo očekivane želje za nabavkom. Ne znam hoće li Ludens izbaciti ove dvije epizode, ja bih volio da izbace, ali eto ga, pošto su bile po 3 eura, 25 kuna, svaki ja kajem koga šiša, uzet ćemo Luno Magnus strip, Golconde, pa gdje puklo da puklo. Eto imam te dvije epizode, Slomljeno srce i Divlju mačku. Dvije možda najbolje epizode velikog Blacka. Dobro, nastavak me ne zanima, zanimale su me samo te dvije epizode. Ne znam, morat ću još možda uzeti Magični vjetar, a vidit ću. Ali uglavnom, eto, samo zbog te dvije epizode sam uzeo jer su po meni možda i najbolje epizode velikog Blacka i teško mi je bilo čekati sad da nabavim one dijelove koji su već izbacili, što je Bane Kerac recimo izbacio, ja mislim 5 integrala velikog Blacka, to je sad teško za nabaviti, možda bude išlo u reprintu nekome, vidjet ćemo, ali za sad je to što imamo, za sad je to što imamo, eto nim se dalo tražiti, ja ću biti u potragi, ali za sad integrale neću tražiti jer teško ih je naći, barem onih 5 što je Kerac izbacio, tako da što je on kao bio izdavač. Nema se tu šta govoriti, tu je, eto, prvi put imam Luno Magnus strip izdanje u Golconde, malo mi izgleda laganije, znači da je tanji papir, lijepo izgleda, ali
nekako mi tanko izgleda, eto. Strip lijepo izgleda, ali tanak je. Jednostavno tanak je, imam osjećaj kad bi ovdje malo juga zapuvalo, da bi otpuvalo zajedno oba dva stripa. Ali dobro, imamo epizode, to mi je najvažnije. Imaju čak 2 epizode u ovom stripu, a nakon što je Bane Kerac crtao Slomljeno srce, jeli, to je normalno, to već većina vas koji čitaju stripove znate. Drugi je Šumska kraljica Dama u nevolji, Komenti je crtao, ne sviđa mi se Komenti. Vincenzo Komenti crtež, Antonio Komenti tekst. Možda je tekst bolje crteža, ali ne sviđa mi se ni izgled profesora Okultisa, Rodi nije loš. A Black mi izgleda blesavo, eto, moram priznat, crtež mi nije uopće... Evo, je li ovo Black, veliki Black? Pa normalno da nije to veliki Black, pogledaj kako izgleda, možda čak i ja bolje nacrtao. Eto, neko vrijeme sam se i crtanjem bavio i lica su mi ogavno izlazila, ali ovo je još gore nego što sam ja crtao. Eto, moram to priznati. Sljedeći je Divlja mačka. Divlja mačka, isto je Bane Kerac. Crtež, ali nije scenario neko radi, ne mogu šta sada, uglavnom neka, imamo Bane Keraca, tako da smo nabavili te 2 priče. I ovdje imaju 2 priče, Noć užasa i Divlja mačka, odlično, isto Kerac. Obradović, ja mislim da je ovo Obradović radio, ne mogu sad pročitati daleko mi je, ali mislim da je scenarij radio, za oba 2 epizode radio Obradović. Zanimljivo, ni u starim Luno Magnus stripovima kad je Black izlazio, ove 2 epizode nisam imao. Zanimljivo, a Blacka sam skupljao. Tako, oba dva su stripa glanceri, tako da ovo nije loše, ali nije ni po kvaliteti, odmah se vidi, nije kvaliteta, recimo Ludens što je izbacio na trafici, puno su bolja izdanja, ali ovo nije loše. Za te 2 epizode, sad su recimo 3 epizode, unutra svaka čast. Ovo mi je, tako da smo trenutačno prekrižili Blacka, ove što smo trebali nabaviti. Sljedeće što smo nabavili je Calvin i Hobbes, epizode 5 i 6. Nadao sam se da možda neće imati, pošto vidio sam na internetu da Columbo nema 6, zamolio sam čovjeka da pogleda. Mislio sam uzeti Tarzana produkcija, ali što isto Kerac crtao, vidio sam da imaju samo 6 Tarzan, tako da sam mislio ako ne bude bila 6. epizoda Calvina Hobbesa, ovo je izdala, ja mislim, Fibra, ja mislim da Fibra izdaje to, mislim i zaboravio šta je, imam već prva 4 broja, ne znam, ovo mi je uvijek bilo zanimljivo. Fibra je, tako je, Fibra, već sam i zaboravio koje ima puno više izdavača, više ne znaš koji je šta je izdao, ali Fibra je izdala Calvina i Hobbesa, prva 4 epizode ima i oni su uvijek zanimljivi. Nekome nije Calvin i Hobbes toliko zanimljiv, ali ja volim. Nema uvijek svaka da je baza dobra, ali recimo svaka 3. priča je smiješna. Eto. Tako da smo nabavili Calvina i Hobbesa. Pa ćemo čitati, eto, pročitao sam tek prvu knjigu, imam 4., 5. i 6. Stvari 2., 3., 4., 5. i 6. I da, tako da smo kompletirali Calvina i Hobbesa do 6. knjige. Za sad ih ima 11, Fibra je izbacila 11 komada i imamo još nabav 5. To ćemo možda do nove godine nabaviti tih 5. u nekim narednim narudžbama. A za sad imamo knjige 5 i 6. Eto, drago mi da sam bavio tu 6.
Pa imamo još 5. Eto, to bi bilo to. Hvala na gledanju. Ako vam se ovaj video svidio, lajkajte ga i komentirajte. Dodijelite i koji prijedlog. A ako vam se dosadašnje viđeno dopalo, slobodno se i pretplatite na ovaj kanal.